I was saying more kwabana and then send more edu papa ye Manasseh kamya kwese obi anasmu he akotia be bia yentia ye na enim se na na ho ehi so ayobi ono so to social media send the reactions ana wo ye na enam so ama ebi akotia Manasseh na kamya kwese Manasseh amfa na ho ne so kra aba abonten abekeka nsem ya yaw e de akire ho ehi a wo kire ma kire se wo wo ne no enche bi ono na na ho ehi obewu na de na ewu no kra de enye fe Manasseh e de nsem nyina etutu dwa ye beko na yakotie e de abana so ansa na no University Foundation and our summer slam digimedi esomo number no 0548302985 yanko na yanko tie Manasseh bra o de ensem etoto e de amane na wo ho embassy ene ne hyebere age siripinti de bia no onye lalasulala na onsresre wonya bi edi obetena abonten enye obi na meka na sem se we ade we na meka na sem obetena abonten be ka kire Ghana fo se ono empo etiase we ono se ono etiase emani timunya kukoduro ba abonten ama ono ebe na so akire oman Ghana say I have been killed. You see, sometimes we say some betena social media na mo so camera si manim na ya mu so makoma mu tantro na enipa behu na kire se eyentro na mu twa eya na mu feel sen eya na eya mu fe obi ti se sa ade ye oda we ananim asefufuo mu ababa eya na eya ufa na se enipa hunu se wo ye wotorofo eya na eya ufe se enipa hunu se wo ye tibon koso bema kwase ye bi wamobra nyansa enimdie eni hunumu awodesani di bobra no wo de atafom edaftiefim ayire firi wiase eni animonyam biem esan se wiase se akokwa wo hu ne nsa wo hora ena nka oni mpanin eto nsa didie nanso so no wo ye ho sede a wo ho nanso wuni ho wo ye ho sede a wo ho batu ni ho ubegina bonten eka kire Ghana fo say I have been killed enye nwanwa minimum sede e mo hwehwe no no eye mo mpaibo eye ma disredi amukom nkotodwanim ekom abosom so ti se ho ahia wo na wei abubo nu ya ahiafo abusua wo maame eye hiani san ye bayifo san bubo nu ya ne nam abosom so ne nam nsuo so social media wo bia ya we wonu abusuafo ti ko gina nsuom ye buru nu ya aboransanfo ne ya bayifo abusua sasabonsam edi tumidie boni amamu amodi tiwiase amodi se nipa asame sane ya mafini de drumani mu a bema enye adwuma de oso jo hu de na oso nimi ye no edrumi manimu a enye adwuma entimi ngopreti etino saya na ye mu se sane mane ma na mode mo ho totoso no na ye mu se ye wo ba bi a ye kro ye wo nipa bi a ye consult no ye wo apaye bi a ye yie ye wo musuo bi a ye sane ma no eye wo to you wo de no but sabi unnim me so me de me madam asoma di nkyira wo nkyira se unnim me unnim hwe fa me ho eti de wo do ho atoso no ye wo gidie abrante be se me kan asam kyira wo se eya na am say wo tirim say betini me aye subscribe to Ghana Update for latest news. I saw you who said you would challenge me as a woman me wa can see be. Let me tell you something abrante. Number one in life, there is something I don't like doing. Comparison. I don't like comparing things, you know. It's a toda, I am jama dear said yet, yeah. But obiti sa wo sa branche with you now. I can tell you point blank. Say, wo out way. Eba enim die mo a, uni nim die. Uye illiterate and look like your first idea a degrade or brabum. A illiterate, someone who cannot even read or write. Someone who cannot sit and dine with a promise, who can never bring idea on the table
for men of knowledge and wisdom to battle on it. You are nobody. It is sometimes, say, when I see all this, let me say, I am coming down low, so low to your level. That is the reason why sometimes I don't give you attention. This is the reason why sometimes you, this guy, I don't give you attention. But it is time for me to address you and your pay, madam. I would address you guys. It is the emotion, no. Mo planning say, we will be see. Mo be dance sorry, no. Nanka we will be see. Ya dia baby ya bomitrim, ya bomituobi, ya twitwamen sekan, yanka ya somenam, ya sinikoso, ewa pampaso, na ya ton, menam ni o. Yasemon tobi nanka di bia brew nanka ho yi wonu maame bayifo no sasabon sam ba no abosum ne hiafo abuhia no nanka manoa nanka moanya bi awe babesa me kan kire wo se de wo shai me so di kan wadaka menam de kraye den e bambofo nja mi muda o na me nkrante kura me ani jatana kase kura me a odefo na me so wo yim kentenkrachi di tiamo no Mobeko so ahwiase wo Manasseh na mobeba wieye abreni abre nyina da motena ase mususu muhihye ose mutimu bo epo akese na nso mobe wiase no mehunu mo se ntete mehunu mo se ntete mehunu mo se enwansena mabia enframade mo na mani so memfama se mo nyasem memfama mo asem enyasem Hoahi. So I did also be to match social media and wait to me the OPBR. Semi Woody Agra. I will set some record in Ghana here. Subscribe to Ghana Update for latest news. Up to every threat in Bia War. Metimia for pen a ba. I catch us where your barbesia. That's what so to was in the near Dane or armed robbers or two good no. Or criminal boys etwa no wehia me say on venture me territory just like that ipo bia mana be ya kase ma kire me a wo konfo na wo kwase aba we wo agrada wan anim wo konfo because wo de ebo ato ho edi nkosia boroboro so enya agimifo enkurasifo bi ada waje wo sikenti no enipa mo sefro because wo ye konfo enye me mani so Enya meni so me catch no plane enya me meni so eti sane ma na wo sama mi we wote Ghana ha wo ye no me na me stop o me break seberi ya na ma me wan say we a common person and your chrono na wo boy you are a common Ghanaian, you are nobody when you bibia what education do you have school be na wako oni hwe na krana ye catch na wo no wo bugana fo wo chinchim ni pansa Manasseh the world changer ane kote ne edibai na ha ana no de mo besi maka